Hvala, gospođo Čomić. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, upravo smo stigli do suštinskog trenutka do kojeg nas je dovela prozapadna, proamerička politika Vlade Mirka Cvetkovića i vlasti koju predvodi Demokratska stranka i predsednik Republike Boris Tadić. Niste odgovorili, iako ste ovde došli u priličnom broju, na neka od suštinskih pitanja. Prvo pitanje, da li ste ovakav potez sa Međunarodnim sudom pravde povukli sa umišljajem ili ste ga povukli iz neznanja? Ni jedna ni druga opcija vas ne oslobađa odgovornosti. Primera radi, analiza uglednog časopisa Foreign Policy pod naslovom „Zašto je nezavisnost Kosova dobra za Srbiju?“ upravo govori o tome da je cela taktika Republike Srbije bila da se oslobodi balasta Kosova i Metohije kako bi mogla da poleti ka Evropskoj uniji i NATO paktu. To pišu ljudi koji su savetnici šiptarskih separatista, koji vladaju Zapadom i koji šire svoj hegemonizam celim svetom. Jer kako objasniti vaš potez da tražite savetodavno mišljenje od suda gde od 15 sudija 9 dolazi iz zemalja koje su priznali nezavisnost Kosova i Metohije? Dakle, ne postoji teoretska šansa da vi tu možete da pobedite. Zašto ste taj potez povukli? Iz gluposti ili sa umišljem? Kažete da nije bilo drugih opcija. Apsolutno nije istina. Imali ste mogućnost da tužite zemlje koje su priznale nezavisno Kosovo i Metohiju. Postavlja se sledeće pitanje. Od Rusa ste unapred dobili podatke kakva će biti odluka. Zašto niste povukli zahtev? Zašto tog trenutka, tih par dana unapred, kad ste dobili podatke od Ruske Federacije, niste povukli vaš zahtev? Ta opcija postoji. Dalje, niste razmatrali veoma bitan institut iz 1950. godine, Institut Ujedinjeni za mir, koji uzgred dokazuje da ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić nije u pravu jer ne zna da ono što se raspravlja u Savetu bezbednosti može da se raspravlja u Generalnoj skupštini Organizacije Ujedinjenih nacija upravo na osnovu tog instituta. Više puta se desilo u istoriji Ujedinjenih nacija. Dakle, potezi ove Vlade su neshvatljivi. Vi govorite da ste traženje mišljenja od Međunarodnog suda pravde zaustavili priznanja Kosova i Metohije. Treba da vas bude sramota. Ta priznanja nije zaustavio niko drugi nego Ruska Federacija. Ukoliko ste realni, ukoliko ste dobronamerni, vi ćete u jednom trenutku to priznati. Ruska Federacija je zaustavila najveći deo priznanja Kosova, nezavisnosti Kosova i Metohije. Kakva vaša diplomatija? Kakva vaša diplomatija? Vi ne znate gde se nalazite. Gospodin Jeremić, kad je bio prošli put u ovom parlamentu, je rekao da u 80% slučajeva naše ambasadore u zemljama gde služe neće da primi niko od ministara, niko od predstavnika izvršne vlasti, da ne govorimo o šefovima država. Dakle, to je vaša diplomatija, ona ne postoji. Gospodin Bataković, istoričar, stručnjak za istoriju Kosova i Metohije 19. veka, šef pravnog tima. Paradoks. Predmetni i vremenski paradoks. Na čelu pravnog tima treba da bude pravnik. Ovo je 21. vek, a ne 19. vek. Sa jednom rukom u džepu, gospodin Bataković jutros nabroja savetnike bajne i vajne srpskog pravnog tima. Većina iz zemalja koje su priznale nezavisno Kosovo. Nijedan jedini Rus.
Zašto niste izabrali neke stručnjake Ruske akademije nauka? Pogledajte dalje, kako vas nije sramota da izlazite sa ovakvim predlogom odluke pred Narodnu skupštinu? Ne znate ni pune nazive nekih dokumenata. Povelja Ujedinjenih nacija, to ste potrefili. Helsinški akt. Koji Helsinški akt? Helsinški završni akt iz 1975. godine. Da bi se došlo do tog završnog akta, bilo je puno dokumenata na toj konferenciji. Govorite o kompromisnom rešenju i pregovorima. Sve što imamo da pregovaramo sa Albancima, pregovarali smo u Firenci 1926. godine. Konačno razgraničenje između Srbije i Albanije. Sad hoćete pregovore da to poništite. To je moguće. Bilateralni sporazum u međunarodnim odnosima može da obesnaži prethodni bilateralni sporazum. Jel to želite ovim? Rezoluciju 1244 nigde ne pominjete. Prosto neverovatno. U ovoj odluci vi pokazujete da se plašite, da ste kukavice. Ne smete da kažete šta je uradio Međunarodni sud pravde. Zašto? Zato što je kontinuitet vaše prozapadne politike, vaše politike okrenute Vašingtonu i Londonu, sasvim jasan. Vi svojim gazdama ne smete da se suprotstavite. Jer pogledajte, sad malo da vam pomognemo. Kad budete izlazili pred Generalnu skupštinu Organizacije Ujedinjenih nacija, se opametite. Mišljenje Međunarodnog suda pravde ne ispunjava osnovne uslove savetodavnog mišljenja predviđene međunarodnim pravom. Vi ste smogli snage da kažete, aha, oni nisu odgovorili na suštinsko pitanje. A niste rekli da je ovo jedna vrsta prevare, možemo čak da kažemo falsifikata. Da ste imali ove Ruse u pravnom timu, oni bi vam to rekli. A da vidimo gde je. Međunarodni sud pravde preformulisao pitanje koje ste vi postavili, to 2 puta preformulisao. Dao odgovor na sasvim drugo pitanje, ne na formalni aspekt, ne na formalno pravno. Dakle, 2 puta je preformulisao pitanje. Prvo, u odgovoru suda govori se ne o proglašenju nezavisnosti, već o osvajanju izjave o proglašenju nezavisnosti. Možda nekom zvuči isto, verujte, za pravnike to nije isto, zato je i bitno da imate pravnika na čelu pravnog tima. To su, dakle, različite stvari. Drugo, u svom odgovoru Međunarodni sud je dodao rečima normi međunarodnog prava reči primenjivih normi. Sad su oni ovlašćeni da utvrde koje su primenjive norme. A koje su za njih neprimenjive norme? Deo Povelje Organizacije Ujedinjenih nacija i Helsinški završni akt, kao i neke druge norme. Dakle, ovo mišljenje, savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde ima karakter prevare i falsifikata i vi to morate u ime Srbije da napadnete pred Generalnom skupštinom Organizacije Ujedinjenih nacija. Šta je dalje radio Međunarodni sud pravde? Mnogo neutemeljenih tvrdnji. On kaže da je rezolucija Saveta bezbednosti Organizacije Ujedinjenih nacija 1244 utvrdila specijalni pravni režim koji ima prednost u odnosu na srpski pravni režim. Nebuloza. Oni daju svojim mišljenjem aktima UNMIK-a snagu normi međunarodnog prava. Apsolutna glupost. Dakle, to je vaš glavni argument. Opasnost za druge zemlje, ne samo da ne odgovore na njihovo pitanje, već da pitanje koje postave preformulišu, falsifikuju, da bi ostvarili neke političke ciljeve. Koje političke ciljeve? Političke ciljeve koje njihove gazde, a i vaše gazde u Vašingtonu i Londonu, kažu da moraju da se izvrše.
Dakle, vrlo jasno je šta se tu dešavalo. Rezolucija 1244 na koju se vi ne pozivate u ovom aktu nije jedino važno. Vi imate niz rezolucija i sporazuma pre toga koji potvrđuju suverenitet Republike Srbije na Kosovu i Metohiji. Rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 757 od 30. maja 1992. godine. Rezolucija 777 19. septembra 1992. godine. Rezolucija 47/1 22. septembar 1992. godine Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Pariski sporazum 14. decembar 1991. godine. Ponovo se potvrđuje državnost i celovitost Republike Srbije. Da vas podsetim, neke od ovih akata su prihvatili i Evropska unija i Sjedinjene države i Ruska Federacija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Nemačka i Francuska. Čudi vas što Međunarodni sud pravde ili neka institucija takva može da se upusti u falsifikovanje. Pa jeste vi čuli da su pokušali da falsifikuju rezoluciju 1244? Ako niste, imate odličnu analizu grčkog profesora Panajotisa Haritosa na tu temu, pročitajte obavezno. Morali ste da imate veliki broj izvora međunarodnog prava na umu. Između ostalog, Deklaracija o nedopustivosti intervencije i mešanja u unutrašnje poslove država, Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 1981. godine, kojim se pravo na samoopredeljenje vezuje isključivo za narode pod kolonijalnom vlašću. To je međunarodno pravo. A koje je pravo ispred Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država? Oni su svoj odnos prema Jugoslaviji definisali Deklaracijom o smernicama za priznanje novih država u Istočnoj Evropi i SSSR-u i Deklaraciju o Jugoslaviji, gde je rečeno da su Sovjetski savez i Jugoslavija slučajevi za sebe i da tamo narodi imaju pravo na samoopredeljenje bez obzira što nisu bile pod kolonijalnom vlašću. Očekivali ste nešto od Evropske unije. 2009. godine Evropski parlament vam donosi rezoluciju kojom podržava nezavisnost Kosova. 424 glasa za, 133 protiv. Ove godine, jula 2010. ponovo Evropski parlament donosi rezoluciju kojim poziva druge države da priznaju nezavisno Kosovo i Metohiju. Robert Cooper, bivši savetnik Tonija Blera, sadašnji visoki funkcioner Saveta Evropske unije, generalni direktor za spoljne i političko-vojne poslove, pre svega jedna nemoralna osoba, koji je napisao knjigu Razbijanje nacija. Pazite šta kaže u toj knjizi. Izazovi postmodernog sveta leže u tome da se prilagođava dvostrukim standardima. Evropljani bi trebali međusobno da sarađuju na temelju prava i zajedničke sigurnosti, ali izvan Evrope valjalo bi da primenjuju surovije metode iz prethodnih vremena, silu, preventivne napade, prevaru i šta god je potrebno. To vam je funkcioner Evropske unije. Kako onda možete da se oslanjate na Evropsku uniju? Ovo što priča i piše Robert Cooper, to je divljaštvo, gospod. To nije evropska civilizacija. Dakle, ja vas pozivam da dobro porazmislite o svemu ovome i da se date u pamet i nastupite kvalitetno pred Generalnom skupštinom Organizacije Ujedinjenih nacija. Hvala.